Komajelo. Ini Orang Komajelo ada sexual awareness dan mass media program. Langsung mai cari pot mai handphone ke hai. Adun tu central committee kan marapen. Itu kaji honai. Aman gitu sar jai kathar IAS retire. Lapen. Ini tu central committee lo. General secretary Sargirong Parkehai. Lapen organizing secretary Timo Sangho ke hai. Lapen secretary of law Tero Sangho ke hai. Vice president Kiso Sangho ke hai. Lapen te Nimali Nathu Kejapuraban. Ini tu Kacing Honai Ni Gram Sapi ke hai pi. Lapen apa kami Central Committee, lapen NA Committee, lapen CC Committee doang macam tanggung, APHLC kan lapen tamrapen, aku pengen doang pada ni, APHLC akadom, atas sesuatu tempat pikir lo, kadom, lalu itu akhir itu, jasme imam orang sesuatu. Ini tu cetak pikirnya, lawan so sisi dua lantai. Ini tu kegantan, nikah tersikap. Ini tu apa? Lawan so kita join lantai, sisi dua lantai. Ini tu kasih sini ni berlaku. Pilih itu, karbian lo, lawan di bahasa satabe. Ini tu mangga lo. Masih. Dan sisi itu berlaku India Tengah. Ini tu tribal area. Lawan so tribal area puito pakai topi apa tapi untuk political party itu, kapre political party itu non apa kacili dia pan aning hang he. Lapen growing to the sisi itu ke cepat cor nanti potong atau betul. Sisi itu ke alewe otonomous state sikiran jibu. Ini tunda cili lo. APHLC tunda cili lo. Otonomous state ke nanti pulang ke tunda cili lo. Serta otonomous state long data itu konstitusional untuk dano sisi pensi pangiji. Ante ini tuh kita tangan nikam sosiket ini tuh lahalam itu apa nama pacini ni penajoki pinggiran ni kesia suatu nanti satu. Bharat presiden ke apa pinggiran proksi? Aningkara hulu itu Bharat sadhin lalu. Lawan sobrang British itu mereka aneh kilo itu dan mencari tinggal India tapi British itu hasil India asal ini tu apa? Amit hang kecil pati, kecil jok, kecil teh, hati kempe, lahai akam nang klaim lo. Setapi hasil ini tu Abusar Mahatma Gandhi ke zaman bajau alami. Ini adalah ajar tu India ke jok wanani lah aling ke loh tumpen British satu pensi jok wanan jibusi alami dodi satu pensi kampen polu. Non, pegawai itu harus usame harus jiwa itu. Beda ke orang dengar rampen itu akhir kejibat jok wanjia pak itu meeting dengan tubuh kasih tahu ni ke Bangkrut sinarcek langsung jadi hal tuhutan. Ini kami kata, walau Komajelo, untuk ke orang BJP orang situ orang, hal BJP itu ke, kerja suami ke imbalan ke, kerja suami potata cancel ke, kerja suami sakuri ada imbalan ke, waktu lo
Ini hari yang mana? Hal-hal BJP itu asal tu bangkoan sesakuri ke bawah. 4 juta dan itu mereka kama. Bangkoan itu tu si kontrak kabil ke bawah, kontrak kakak ke bawah. Non itu efisiensi tu ke, sisi tu arona tempen, arona lona kita pian. Kita kopi la sorte invesitukan klensi kece asotung kita votan yang jatuh long le bukan apa sih itu high court pada case ke high lu 2017 kan case high dia biarlah kece asotung amen intanan jipu angka cukup anda tuliran rohan aning hang he labe tinggal dia lo tu aning hang he hala kece asotung intanan deh waktu malam si dak la bolong ko majilong ke to pre api jipi atu bolong ko maji la per konstitusi lo ke to pre mate karbian lo ke to pre ingno masuk karbian tu pan tabe BJP yang si jirim tu linglang ante nani bhangu bene ale dolama ale doima ale lasi ini tu mahai ciko yang nanti development pusaran itu BJP tu pulau kona development jalan mohon diluar korte pen di pulau sopi ke bakar borbu kona si di pulau sopi ta laki cetung gitu ada di malam si beklar bor jadu arlo dan itu nang utha nini ke hada ka konsensi aku ninu hada presiden antara kaca dulu election tak ada dulu permisi he army jango army singa army kijang hala medical college lo ke ward number 4 sika puri lo la ward number 4 lo anda lagi dulu lalu lo ke misi ke dikro juniti bulan lang kaglu mati lo lagam pulo आगे गाड़ी है तो पोलने आगे थाना गाड़ी काउंसिल पे डिपी लोग गाड़ी है पोलने ओतो सी लोग तो सी किसी रूम भी सी गाड़ी जापी डेवलपमेंट दी हाँ के रखने में डेवलपमेंट बुकम है इन हांगे ओ पोलो गाड़ी को हम लोग उन्हें लाता ताऊ में जो वार्ड नंबर 4 लो मेडिकल कॉलेज के नाम तुम नसे जिला कर लोगे Lasi lahai development bumong ini lagi kepacu ban development kumatung lo kilo development kilo ke lang heralo aron repel ada kiti asotum no akiti dan kleber pen lo nge potake lo pen henga tikime halatu bote developing athema $60 mate ingela tuke no akiti dan pen lo ngelo pulang tapi punya long lelo, buat tapi dokter long lelo, nak thul tu kira ke heloni lalu. Angke, nona bangke hal tu ke, no kiti itu tu jadi sini, politik yang ada kau ada nak kiti tu, hal tu ke bangke lopik lo. Kau mana, lamper pelektir sanho, rohana sanho, mana ke hati hati, elektron itu tu jadi punya hal bangku masa teno. Doa. Election itu tunjuk hebat lalu. Ha, partner semua sahaja Bihar so, nanti kopi bang. Di, hal tu bangkiran seleb pulau itu, hal tu bangkiran adi, arol tipilo bang Amerika istiad dulu bang KP. Itu kayak suatu hidup na pusi, itu apa arol namu, nanti tu pilo konstitusi itu apa tipilo. Ini itu jalan mana? Cincin so mene, kuku kepala ini tuh anak bahir cuma peraja, karbian lalu liang ke petan, lapian hiji longe hai dosi, sok cutu kipo kato repo, itu anak ke colong ada hak tungke anak ke colong lagi. Itu apartemen goreng orang saya lain satu hari kami kita so pasti jorla lakpo
lak kepen. Ito na tungke patu di khela ni phat nanti pitasa kali na tung pen ko bere phatu lak pho ataka pide na asa kuria he lahela no itu sakuria lam je thano bote itu masa puno me imai ditikar dia tungke itu sakuri interesa veikwe di hala lak pho pide ko kite posi interesa he lake BJP tu no sinancari bom prote lak pho kali lak dia pide na tui bom poti itu yang biasa ditonke sakuri asa akib joy nanti romji pumolo ada itu dia sarap hamon pihak kita terima pihak benar po itu MP seorang hukum tu ngabut saya itu penonton tu ini dah lampero dah boleh kau berjalo nanti tu tetap mengibarat kita banci mola MP election na melo prote booking jok dama hurata ini cepat lepak jadi itu haka itu nama jom la puson ini rasa pi itu leh masa pi ba kulo halap BJP tum bharat potekan lok dah ho ne kita ini MP sih bharat potekan lok apa pakai negara poloki moba jok pulau ni Ningkat hok banana cengeng na kentong nang sige apa rore la election na porudo inta chona maru haro potekan lo apa ipate lo mera pono ki ko manyo lo ni ali presido range ne meeting nu naku lasi iltum la vote ke jo la halam the tu chini rangi election bolam the tu chini pe ne rangi athe malake kache me makam kali Lasi development ke kumatu si development ke logo kote bomani di hari itu tinja sotu hala tu ke vote tan jo tu loge seta vote tan jo tu loge lo la isia development lo tinja sotu ke loge pota tan lo tu loge ne dake ke tan lo seta ba loge pata lo hala ta ba isia development lo tinja sotu ke la tan tu tu tan loge pota ba iem na manun tan lo hello development BJP tu dipuki bondana itu inoma soto harga kena ngacille nopo apa itu sum ono bonda cicini mage nomata la hello itu kibir itu ke la hello lasi ke wamdilana ni an imperial sipen akace solo nang itu dalam arca tum timbapo lapen om tu nabut itu ajak election na nangistame itu JPHI poni coba mau tahu komiti election na satame tahu komiti alam satame itu si JPHI pon lapei la perlo uni kali la perlo tahu komiti election na itu si JPHI pon energi lapen MP election na JPHI pon energi ini tu si a constituency thing kita satu ke injil so meme om la jere ka thara group tum je so lo wujo on program tu na ma tha tu de kache ma thara ni ke pini na ni nani ni lo kache ma thara ni ne to me so ma di de thak ko hai itum ke ma thara ku non sakuri ka me pe na jo om tum ha Hyderabad kantam kam nipu bangke kapolin ga tu kawe patu ni be hada re tu ke ne tu ati purong so pielo hal dong ka ami marli pena ke no ta tinggal di sini ta mera api na ha kuhima ke chonda hal ga ke kali ni kana la tu mi do api ni gunlo amate buche ke hal ke pon dia tuhan na tu dia na pon dia tuhan di sini ma ku di sini ne ada puno ko ma ko do na bitatu hindi na zara tinggi katu jordan mo ke Jordan po buanda kitu diritilo upia polo kabe polo kitu na polo dato si sakuri do po sabe latung tunja kam jane so thakasi itu mo sumaratum om dum makan karbian lopen sweet home gat sose akar di ari soe jatung antam jong datam lamu hala hai tu hanin jin so sana ini tu
halai tu hari tu cewati pute itu ini tu bisa pahai lahai ke dia tu sakuri internet itu mau semua sakuri ini halai lo dia nak tu warna sah nanti dolan ini pilihan dia tu sekarang jilang ni unar begitu ke kantor jorponan nanti ini slogan hampir itu berkokok ini yang kita berkokok hampir